राज्यात शेनवारा विक्रमी अशे 83% मतदान जाले। गोयच्या इतिहासातले हे आतामेरेनचे सर्वाधिक मतदान आसा। शेनवारा महिलांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून उत्साहान मतदान केल्ल्याचे चित्र दिसून आयले। किरकोळ घटना सोडल्यार शांतिकायेन मतदान जाले। दिग्गज राजकारण्या सयत 251 उमेदवारांचे भवितव्य मतयंत्रांत बंद जाल्ले असून 11 मार्चाक चित्र स्पष्ट जातले। 11 मार्चाक उत्तर गोंयान पणजी आणि दक्षिण गोंयान मडगांव मतमोजणी जातली। काँग्रेस आणि मगो पक्षान बहुमताचो दावो केला जाल्यार भारतीय जनता पक्षान परत बहुमतान जिखून येवपाचो विश्वास उक्तायला। I expect like last time in 2012 there was a 84% voting. It may even exceed 84% this time. Goa votes very heavy, and this is one of the speciality what BJP has inducted into the politics of Goa to increase the voting. Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Initial indications are good. As far as I am concerned, we are concerned, BJP expects mandate with 2/3 majority.